Oleh dadinggu ta kalada ate bata patabokana ne acara pameringi ate ne channel YouTube ye kabe sumba panewe weyewa. To mandatarenge po neli na miurinda Yesu Kristu mainda kata sembayang kata dengi petulu pagata wali ngau matua. Sembayang. O ala amama aduka bisa duka madi menawara kululua mangga enganyana akabembe karawa manggalo domon kede. Mapamalangi gue menawara mo ekagai tiltou ma iya bu ata. Narapa kaloga awa ina muri kamarenge na liina monongarana kana penunga manggalunggu limagu. Pamaringi koama ate mapapangedama kamarenge dua renge kabola we. Lapata pamapakako we tilu tole kama iya bu ata. Limangu ama renge matabaya mo uup mensala bokala praima orang arna anamanimu Yesu Kristu mapenenge sembayang. Amin. Oleh daligu lina miuri parengen danelo do tade kewai wali buku renungan wasiat ne judulna lunggu inawe ate a maunga. Tade kewai wali surat akira dan di mema surat tanah lendelima na yala Nabi Yeskiel kawuku akabulu ia mata aka ia dukini mata adu akabulu lima na pakananunda nebeina ne tade kewai wali mata kabulu iwa bagian A lungguina lina miorinda yowa ba kuyandi ate a eka mono wandi a maunga ate tanada. Ne ate dana tito kiwe pa kana awe wiki dana atapia. Ne ate nyado dowe papangeda pakananu. Lapata ne ate nyawe puke nawe toleka tilu tou atapia. Luka ate dana nyadowe pendona nyau matua. Ne nyawe ina ne ate takana ama urata ne surat tabiadana. Oleh dadinggu ida ata Israela bangobawina yala mono paama da. Ba pakako wene toleka da menundu da menandi parawida lapata ba podawekina barawinge na yala dana tito kiwe bana pakaloko di bali loko ba kanabo taka yala engange bana bonge manawarana bana ya pataunda na uratawe surat tabiadana na Nabi Yeskiel na yala na yandi ate aeka mono amunga yala na patimbuda papangedada wainge bana yawa nyau matua ate danan ngai kadera ne parai bokala parai da lunggu bainenge mono bana panduawi ngai ka menundu ka menandi lunggu bainenge Allah ate takana na yala dana beikinge ne parai bokala hina waliwa na yala na manawar lang takandi atapia lango kopo banda menundu banda menandi aromatan maunga nawe toleka na atabokala na waliwai pungge ne pukena ne ate mono papangeda dana yala engange bana pakanurunge ne ate amaunga mono na ya pataunda. Oleh dadinggu nyaki do patuanda tauke kadowe atenda mono taka aro kataka dona mbarana miurinda mono nyau matua ngai kana yanda ate amuunga lunggu indah kadona ito atapia darombot kiwanda nda beimbolo kiwanda yala nayanda ate nayanda papangeta ne ate nya pakananu wainda pa eta wainda lara papangeta wainda apa wi perawinda andua akalu
atau ni abo kala nyawe. Oleh dadinggu lakapeikona nda manundu nda manandina atapia yalla engange panea ate papangeda ama unga nyau matuana lii paretana nga ikana tudawe reo inda boda inu inda mate akondo ngindi wanda aro sanggana yalla. Amin. Mainda kata sembayang. Allah murima abunna manawara mapa ege mapa deta atema monongaramu umuri orona manawaramu netina liimu apa newe tilu barama gaimu kan maunga kiwe atema papangedama aarum baramu moro mono aarum bara oleh atapi ama netina liimu mori bondalama we atedanama tulu mawaini nyaumu matua ga ina kama kole na puisi dakota bama pakako itil tole kama lima gu ama renge matabaya ma u salap bokala praima orongarna anamanimu Yesu Kristu mapenenge sambayang. Amin. Duka kidona li ina miori parenge dane lodo da bula kange like we subscribe mono pangindi ge paratunge para ole dan dawadeka oro ainana marenga-denga mangene ya kabe sumba matatala range li na miornda marombe Yesu Kristu. Maringina